Assalamu alaykum урматтуу Талас тургундары, мекендештер. Мен бүгүн 17 сентябрь 2023 жыл Таластагы авторынакты тартып берейин. Стрим канча, стрим баасы? 4,5. Менде Honda SMX бар экен. 380 миң. Абалы жакшы экен. Матис бар экен, Матис. Механика 250 миң, 2011 жылы. Билбейм байке. Бито канча экен, бито байке? 2 550 миң, 2003. Audi S4 2.6 объем. Состояние жакшы экен. Passat B4 канча экен байке? Салам алейкум. 270 деп атам. 270, 1.8 моно экен, а? 94. 94. Эмнесин жасаш керек? Дүрлер руль керек. Маяк атабы? Lexan tart göreyim. 2006 135 ming. Nomer жазбапсың, кайта окуйчу. 0771 0771 88 88 87 90. 87 91. 2006. Assalamu alaikum. Россиядан келгенби? Жок. Biraz çizikler var kendine. Бар и Арзан Nexia келген. Канчага бересиңер болушуна? 100. Адамдын жол бою. 100 Менден тартайын. Assalamu alaikum. Бул эмне? 99 бу? 15. 15, э? 2007 жылы экен 150 миң сом. 120га берет экен туугандар, 120га. Россиядан келгенби? Талас жарнама. Кыргызстанский номер экен. Toyota Corolla бар экен, жакшы. Автомат экен. Канча баасы байке? Assalamu alaikum. 600 миң, жылычы? Я. 2004 жыл экен. Кандай жакшы, жакшы. Бул жерде Toyota. Эмне болуп кетти? Состояниясы аябай жакшы экен туугандар. Toyota Auris дейт. 2007 механика экен. 750. Nexia kança eкен, Nexia? 280. Baba ne yapıyorsun? Nomer yok mu belki telefon? Telefon nomeri? Hayır, hayır. 705 0705 19 19 55 55 71. 71. Kança euro otur? Sıraya. Sırayla be. Camry. Camry kança eкен? 19. Assalamu alaikum. Aleykümselam. Değil mi? 2005. 2005.
Не. Tamam Zelda var. Hastaneye жақсы екен, ha? 35 kuzov turbo, ha? 35. 2.4 mü? 35. Объем 2.4 mü? Объем 2.4. 2.4. Ha, жақсы екен. Емдерін жағаш керек. Ток айдаш керек. Коробкалар жақсы, мотор май жібейбі, түтөбейбі. Қанша бересіз бұны? 860 bu. 860. Не варианттар бар? Вариант жоқ, только наличка. Номерді айтып қойыңызшы. 0700 0700 56 56 36 36. Не битый, не крашеный, не? Аутбек. Аутбек қанша жігіттер? 86. Александр. Тартпайлы ойынсыз деймін. Ютубқа тықпайлы ойынсыз. Елдер 1000 сом беріп тарттырып отырады, бекер тартып отырпайын десең. Міне варианттар бар. Вариант. Қараймыз. Жақсы екен состояние, да? Болды, родной краска, 2 бамперден. Родной краска. Болушы қанша болады? Ол сүйлөшөбүз. Обмендер жоқ қой. Қараймыз. Енді аудисто переходка бар екен, объем қайсы? 1.8 моно. Карбюратор. Басы қанша? 120 мың. Ақша керек дейді. Номерді айтып қойыңыз. 0501 76 76 44 73. Түсесіз бе бұны да? 120-дан түсесіз бе? Жоқ, болған түшкен ошо. 120-ға беремін. Нормальный машина. Аудисто. Вид нормальный. 5 штука, да? Иә. 5 штука ал? 5 скорость. 38. Volkswagen Venta. Қысқақ сен бе? Қанайсыз. Не, жас болған емес. Жазылы бар болды, түшіп қалып отыр. Қаншада отырсың? 220 сұрауды алсын ортайға. 1.8 моно да? 2 инжектор. 2 инжектор бар. Несін жалаш керек? Жағай тұрады, ешбіле жоқ. Не вариант бар? Налға не? Қанша ба? Налға? 170 болды. 170-ке чейін, ә? Nerede? Жақсы состояниеде ешка бар екен. Легендарлы ешка $5500. 2.2 автомат. Газы да бар екен. 95-ші жылғы. Son машина екен туғандар. Venta. $250. Mono? 1.8 mono. 1.8 mono. Ne variant? Малға. Malga. Bu çıtırı kaç ekan bu çıtırı? Российский mi? Transit emes be. Kaça bası? Басы 350 dolar. Nerede? Lexus var ekan. Bası жазылып отыр. Александр, Mazda қанша екен бәке? 230 сұрап атабыз. 230, ә? Шөріміз бар. Қанша болушы? 210. Несін жазаш керек? Еш жер. Ток айдаш керек. Зимний дөңгелектері бар ма?
спринтерлерди, сапокторду тартып берейин. Легендарлуу сапокту көрөлүчү канча деп аткан. Асын жазбаптыр. Форт канча байге? 250. 250. Александр, мотор саатта иштеп отурат муну. Кайсы мотор? 3 куб. Я. 3 куб муссо. 3 куб муссо. Дюйговый коробка, дюйговый мост. Бурзой. Канча тот? 350. 350, номерчи? 707. 0707 03 1991. 03 1991. Документ эмне? Пассажирби же, грузовой? Бурзо пассажир. Канча места? 7 места. 7 места грузо пассажир туугандар. Чириктер жокпу рамада? Рамада жок муну, жээктер. Жакшы состояниясы. Эмне кеч келсиз базарга? Ушул болуп кет. Эл таркап атканда келип калышты. Бирок биздин канал билинип калдык да. Форт 650 миң туугандар. Жакшы гана аябай состояниясы. Да, спринтер 650 миң. Болот. 650 миң. Кайсы каналга чыгат бул я? Канал жарнама. Мен реклама кылып койбойсуз болобу? Болот. Жаңа эле атты базардан реклама кылдыңыз эле. Машина реклама кылдым. Эмне машина? Пассат. Канаке. Ана кара. Лексияны тартып коюнчу. Качан чыгарасыз? Кечинде буюрса. 200 миң дейт, 2008. Мал базардагыны кандай алып көрөбүз? Талап жарнама деп жазасыз да. 4 миңден тартып коюн. 220 миң. 2-3 объем. Ну, лупарик канча экен российский номер? Лупарик канча экен я, лупарик? 2 плита. 210 миң сом туугандар. Транзитте? Транзитте. Документ өзүңүздө оформление. Ну, Мексияны тартып коюнчу муну. Тартып берсин. Кып-кызыл болот муну, сонун экен. Российский турбай. Российский транзит номер. Эй, баасы жазбапсыңбы? 225 миң. Жылы 2009. 190 миң дейт Мексияны. Седан бу бул? Канча бул? 50 суродум. 250. Седанга кымбат эмеспи? 2 инжектор. 2 инжектор тем более. Келтирип айтпайсың баасын. 250 сүйлөшөбүз мен нормально. Айтчы номериңди. Хажан ким экен бул? 0700 50 54 93 туугандар. Седан издеп жүргөндөр болсо чаласыздар. Видео лайк басып коюңуздар. Я. С4. Свет эмне айтылат я? Сафари. Молочный цвет экен 110 миң сом. 2-3 объем. Абалы жакшы экен чын эле. Кожный салон. Дөңгөлөктөрү жакшы. Туугандар, видеону жыйынтыктайм. Видео лайк басып коюңуздар.